Kameghalaya Arm Wrestling Association hapo kajingyalam President uba June Star Kharbuli kalapan lang ya kajing ya kunkti hamal ki point kum shiben taban pensapriang shaki samla ya kajing koridor ki kam ya lekai bat ban light na kijing di penbuat kum udrak kiat kenja bat kiwe haba kren shakilat patai kubor President Kamawa ulaong banalor kani kajing penyelek kai hasurok ka association kalajir ru yakirang bat ki thaya khunkti ki ban lai ishim banta shakalumpong ka bahe tam ka ban salong ha Moldova Europe Ready, go! Ready, go! India, Ready, go! Harry is from Ready, go! the 95 weight category and you This match is to check both yes. Ready, go! Come on! The game looked pretty intense. Ready, go! Come on! So my mind versus Mr. Roy. Kumana na! Kumana na! Kumana na! Kumana yun! Ready, go! Kumana na! Kumana na! Kumana na. Kumana na! Lado ba wan hi ngila sedang ban practice ni ada nak pedeng kemet bam kot bam khia lado wan nam tai te dang ta shi te yo hi ngila yo bor te kajing pen kre jangi menta kala ya chacha isngo yo man sim shibon by president jongka Meghalaya Arm Wrestling Association ru hi ai man sim ngi shibon ipelong i kini street fight tournament ban pen i ya kajing ya tes ya ka bor jangki players hadu kat no kila improve ki endurance nang ta ka idea kumno le khai ka lang ta kalong kawai ruban I man sim ki players ba kin khamduna kata ka jing seir kin long confident haba le khai ti da kani ke jing le khai ka ba I penlong ni so komen chibon kom ke players so yo man sim ba ta usnem te persang ting e kat bala mar ba kipor gil aya kisngiru lingkon men hakani ka bangawani gani championship 2022 ile kai hau banai October mentate hau banai August ngidan tik tang shi banai tam ban pentkre na mentakani jing ile kai world championship tahi watla kini ki kena samla mentamo kila sya jet Henry namar ba kila bun balang
namar ka fun ka duna te kalong ka ai ka babhai ban nang kampen sutu nang kampen syai ngi te kani ka kenti ka jimpelong jung ni ka mat lan ka thong ka baning kong hi kalong bai bangin jit ye ki bar janai nalor ki bajanai laki de ki para athletes ka baduna khot mat laki de ki physically athletes dinum la da ban ya compromise namar kani ka de ka matter jong ka Meghalaya ka jungi ka bait keri kadai ka matter jong ka ri India ka jungi nginum la da ban ya compromise ngin sei madan ngin pha yaki pakan sai nang ba kin wanra e kalama ka India kin pen khale e kalama India kin pen khale e kalama Meghalaya ki don at punyongut hendrai kumbanga ongi pi ka selection kan long tang in paper in reality lene in action min jit nani kat ki ba ibit menta ka jing pelong jingi ni kamdei kinong job le ka jing pelong jingi ka jing check e ka strength kata ka bor ka jing check e kata ka endurance kamut ka stamina namar onda ni poi sathi nginum la ada banyak compromise o bangi duna ka bor o bangi duna ka bam o bangi duna kambiang ka cakasa kata baro ngin check ni kide belong adap e kita baro khot ki requirement as a sports athlete lut jing sep baro kan dei hapo ka sabsan lang namar aladangi calculate la menta ki arpunyo ngut ki nong sementa hendrai kan don kam hapo lene duna bahaya kata namar bangila filter menta ngi kwa ba ka pisa ka bala pelut ka state government kadai benlong sbai kadai benlong so bat katahi ngangai kan pesutana dan kan penkemen ni ka state government kan penkemen ni ka Meghalaya bat kinong kersian baro mentang ngim padyo na ka government tang bahadu mentang nginum kentho na marka government ka juirap ingi na waysnem bat ngi kermen bau newsnem ru lengba ni kubor social media kan kata iki bakin yarap hingi kenang ba ngiru ngin la hi ban ra e kanam bat kaburam ki kenthai ki don kumba khat sau khat sangut ki batam ki kata la kan tu bat para athletes bat physically athlete ki batam gi shinrang ndai ngan ong pi saisien nginum pha lut ngin pha tangi ki kensai na lor ki kensai ti i kong Margaret hoj ki snem baladep ila wanra e kana bat kaburam ti gumasyu ong pi ngi don jingkwi lenti bahai kong Margaret ru namar ha ka category master level ka bangitip sau post nem sejrong kaba kong Margaret ro ila palat saupau ti ilong kemi iba khlan iba ladu apo Meghalaya ro mentang te kane kanang pen ai mesim susu ingi ba in wanra nam kumanga ong mene om tangi ka ri Meghalaya ende ka jela India hi namar ba ka India kanang long shadin ba ende lengba kini ki long kemi nganget kan wan chakman confidence te kumanga ong mene nakaliang juki kan thaili nga bat nga idon jingkermen ba ngam ong baro hendai sausan ngut kidon kumjuru nang kini ki specially able ne kita ki para athletes kini ru ngapet balakmi ba katu kan ningot alai ngut kindon bet ki ba la ban wanra hendai ka syong pat ka jing minat ka jongki kenang ba nganget ru ba blai try kendat unum i no ya ki ba try sitom unun let down ni ki bateri sistem kata ka de jing trang bat ka jing angnut jingi kom ka kunhon Meghalaya Arm Wrestling Association bat nek ni ki players ki ban lej kunsti Europe kanungut ki staff ki ban lej sentan ki ngilabu away u referee bat arngut ne langut ki official namar gidon gini ki para athletes ki bamnang menkren tingidon na ka kunhon jingi ru ibala ban le interpretation niki lemba ki sign language te ngin hapha i namar kan long ka jing sutu kan long ka confident niki kinum ngo kenja kin ngo sngan ban arngut ki official ngi haban pha namar ba kalong ka badan kam om tang menculi kai hende ke jimpen kre halendat kalong ka badan kam bat ka ba kraw